Hello friends, ma'am. Android phone 5 basi now sing idam kamna kana kada important oi setting manga tang ma'am de share tawse ke basi Android phone 5 bata raga si setting manga si kamada si setting manga si amna khangda kana gani si khangda bata raga Android phone do 5 gi su am kan roi dro khaliba kay matang do matam dikhoy gi phone si mai khangda ba dum ba kay gumba kharai ma'am de share tawse ke ba adu gi damak tisin open manga han makta video si lo fokte ngi yam kana kada video ni setting manga si adu nyang wasi ki video sa ursi ko hodir mamang de isin open makta request ne channel se subscribe tawbidru or kada please subscribe tawbiyo bell icon ram all the thambiyo natung chai ma'am gi damak sum sum ba kana kada information so knowledge sum trick and tips ki video upload taruk matam da notification khudak to phang nai de makta ma'am adu di setting manga si kai no have du khangmin se ba ma'am adu gi damak tisin open mani sa gi phone gi settings open tawbiro adu gi search ba se click tawbiro adu si de scanning ne search tawbiyo ma'am na si de scanning ne ibio ma'am na fetang ayo sida scanning thoga ane bako sida wifi scanning adugi bluetooth scanning le rako ma'am adu si wifi and bluetooth scanning se click tawbiyo ma'am adu si wifi scanning si toggle si on le ram gane basi ani mak si off tawbiyo basi now ma'am si go off tawbi kana basi kai no hai matam da si on le raga di khoi gi wifi si masana dum scan tawgani bluetooth si dum scan tawra lai gane basi ni khoi gi phone gi battery sa duki matik mai du hai di thuna loi helle ba ma'am consume tawwe basi amna kana ga da setting ni ahan basi khoi gi phone gi battery du mai khang dab ta raga di si try tawbiyo basi now pun namangna isa isa ki phone de ingbiyo basi ki setting ani si haidi si ki toggle ani so on lai type do on lai re tara ga de khutang mak ta video si eng belo ra off ta biyo basi ni khoi ki phone ki battery di amna khang ani ma'am to try to biyo sini ahan be setting si ma'am adu ani so basa mak khang nai de mak ti si no punna mak na ne halla ki isa isa ki phone ki setting si open ta biyo ba settings open ta biyo adu se access ta biyo notification history na ma'am si hana su khangan jakrab ne adu khang de bisi now sing gi de mak ta halla ga ma'am de set ozam ne message tawbiro adu si notification history se click tawbiro adu si notification history se click tawbiro adu si ki toggle si kai gum offline bata raga si on tawbiro ba si on tawbi kana bi kai no hai matam di khoi de Instagram da na WhatsApp da thara amba message te kana gum na delete ta ukre do na delete everyone da gi adu gi message pun mak di khoi ne sida pa ba ya gane ma'am sida uba fangani si amna kana ga da setting ne ani so ba si try tawbiro engbi bi se na pun mang na hoji like to bidir bo please like to biyo comment so mam dang tawbiro ani so ba si amna kana gani engbi notification history se ado hom so base ma khangmina si koi ki phone se kai gum hang chat pa koi ki phone se hang chat pa speed oi da tar any application open taw matam da adu ki damak settings open taw biro adu sidai kai gum ma hai jage remove animation se direct sas taw biyo ma amna remove animation se sas taw ro si are ma amna se direct sas taw biro kai gum se phang da tar ma interface sumna u phangani ko kone sas taw ro matung da adu sida vision dala ane automatic adu sida last thing remove animation ai se si on taw bata ra ko phone ki speed se cam thui app di khone app open taw matam da cam jajat and thui do adu si kai gum bai khone direct phang dab ta ra di si comment taw gane adu ki damak ti si na punna mana hoji ki phone ki settings open taw biro adu si ai back chat ke me amna settings open taw ro matung de sida option am yarong gani additional setting ai si me amna se click taw biro adu sida accessibility ai se click taw biro adu si vision se lak piyo adu sida upang ni remove animation si me am adu ai hoji ki si off taw rage dum thambage hoji ko ne ko sini ma'am ahum suba sisi am kana gani koi ki phone to hang chat pa speed oi da bata ra gadi try to biyo ahum suba remove animation ai si phone to speed oi na ida mak ma'am adu mari suba sisi am kana gani si now singi da mak phone si hang oi be koi ki phone memory si tuna than bata ra gadi adu da mak amna kana gada setting ama set out jage ba adu da mak sai sai ki phone ki play store so open to biro se me amna sudum urang gani ki phone ki speed si kya thuya adu ga si ki profile icon se click to biro adu setting se click to biro ba adu sida general se lak biro adu sida automatic archive as we am sida yang sigi se sigi toggle se gumba offline am bata ga on to bi si on to bi kana bi se no matam dikho ki phone se ab application ko ne use to da sing do yamna adu masana automatic archive oi grane bhai bi adu ni khoi ki phone ki memory se adu ki matik hangan gani phone do speed han gane bas si yamna kana gani mari su basi adu last ke si yamna kana gani adu si khangden bi hau adu di kai hai matam dikho ki phone ki battery si ki matang dane adu ki damak tisin open man isa isa ki phone ki settings open to biro adu si ki battery ki option se lak biro me am se click to biro adu sida optimize night charging ai si ki toggle se kai gum off le am bata ga di on to bio si on to bi kana man kai no off to bi kana man kai no ab doi me am de khangan jage si koi no on to ra tham bata ga di koi na ahing tumlam dai dane me am charge thinjal la tumba yawi dane si na me am adu ahing chupadum nai di charge thilla ga dum nei rammi sini koi ki phone se adu ki matik so halle ba me am na yarin koi ki phone se 80-90% dagi hena charge tawbi gano ma'am aduna si tumlam dai dane sigi toggle si on tawraga thambiyo ba aduga charge thinaning bet charge tawning ba taraga di khona hing tumlam dai da si on tawraga charge tawbiyo si o eraga di khona charge si 100%
यौदबिदन मसाने 80% से उरंगनी मैम नेंगो आई जूम तौगे सी 80% उरिसी 80% तौबगा मसाना दुम यौबगने चार्ज ऑटोमेटिक होगी चार्जिंग से लेप खरने मैम सी कानाबसी कोइना हिंग चुप्पा मई थिल्लगा काउथोक्ता लौथो अमद्रगसो 80% यौबगा ऑटोमेटिक चार्ज से मसाना दुम हाइदी स्टॉप ओइखरने बसी यामना कानागदब सेटिंग इसिनाव मैमना खंगजन बिहाव नहोइना हिंग चुप्पा मई थिंजल्ला थंबा तारगने हो इसिनाव मैम दाइदा शेयर तौजिंग में एंड्रॉइड फोन की इंपॉर्टेंट सेटिंग मंगा से इसिनाव सिंगी दमकता खरा तोयसु कानागदब अनमसु इंफॉर्मेटिव ओइबा तारगदि चैनल से सब्सक्राइब तौबियो बेल आइकन नम ऑल थंबियो अदुगा वीडियो असिबु लाइक तौबिबा काउबिगनु कमेंट सो मुमदंग तौबिरो याम नुंगाइजगनि मैम द रिक्वेस्ट नि इमोजी तो असु कमेंट तौबिरो न होय नाइस ट्रिक नतर नाइस सेटिंग के गुंबा न होय अपाम्बा अदु इनिंगदरगा सुम नतंग इमोजी असु अममतंग तौबिरो अबा मैम द रिक्वेस्ट नि अदु नंग मसिगी वीडियो से कोई स्वाइदरे समिनसी मतुंग मक्की वीडियो ngai minasi goodbye